Siyafika isikhathi lobo solo usigathile ukuthi ngabe sitawufika nini isikhathi selihlelo lakho lelo intando kade Tandla nenkondlo lo sinomuhlethu ucabanga ukuthi kepha yini lengayibukela usho mani ukuthi Tandla nenkondlo sesifikile ke leso sikhathi libito lami ngingifortunate ngwakamabuza uyathi singihlangita nabo brand new bo poets bala ekhaya eSwatini kanye nalabo labenda yona imisebenzi eTandla kepha ke namuhla ngisithe cha asikuvetele bo sonkondlo lababili utawulalela lo wecala kufunzise bese sothi hayi man lo mfana ungathi uqinisile lona bese siyafika nalo wesibili yagcizelela ukuthi hayibo lemfo lo cabanga ngiyenda wena ingiyo futhi ungaqali ke bese soyathi ngabada uthi hayi man mina vele kuba ngisonkondlo mina vele kuba ngumhlabeleli imfo lengadalelwa mina yadalelwa abantwana wamakhelwane lemfo ekubukela phansi angiyithanzi kepha ke bakhona bosonkondlo befusi naye Thembinkosi the poet utakahela ke Thembinkosi uthi nasocedza ungabe sesiyasukuma Marcel Kefini utasina sacedza Thembinkosi kuchamukela omunye sonkondlo ngawuthi nje surprise utokhona lokuthi uhlale phansi ubukele lona lihlelo Tandla nenkondlo Dino obuhle lencwadi ngibhalele wena bengifisa ukuthi ufike kuyingavulwa kepha kubambika lapha nalapha ngicine ngithuma nomvula ngimthemba kayivuli ngoba lencwadi le icothe amagama laswekujweni kwenhlito yami ubongivana ngikhuluma ngivamise ukujula ngimcabanga ngivamise ukuzindla sengizindlala ikusasa nawo kusasa mina nawo sesiveze amaphupho ethu Dino obuhle lencwadi ngibhalele wena siso sambe ukuthi ifike kuwe emagama ami uweve nobuhle ngicela ukuthi siwafeze amaphupho ami sihambe sobabili sibambene ngetandla cela ungibambe ngesandla nobuhle wena umuhle Dino obuhle lencwadi ngibhalele wena libito lami ngingithembinkosi the poet Thembinkosi Yes, yes, for sure. Thembinkosi the poet. Thembinkosi the poet. How are you doing? I'm great. Ngiyaphila nami ivusela umbukele ekhaya Thembinkosi wakabani uchamuka kuphi? Sibengelele babukele emakhaya libito lami ngithembinkosi Simelane and I go by the name Thembinkosi the poet. Chamuka enzaweni yakumathapha. Yes. Okay. Thembinkosi the poet. Why you decided kuba ngithembinkosi the poet? Awusasho nekuba creative nyana bo TM the poet. No, ku-understand nje leli gama lami lisho ukuthini and lokho bengithembinkosi the poet uthi nebamfu labanye labangadile emakhaya ukuthi bakhona nekungitfola nanguva uthi ngithembinkosi the poet uyasho nekuthi inkosi cha uyayithemba inkondlo takho ngigadzewe ukuthi tila kubo gospel poetry kuhamba kanjani most of the time ngibhala tinkondlo for isimo lengidlulekiso nekuthi inkosi engidlulise kuphi ngancoba and nekuthi emandla kaNkulunkulu amakhulu kangakanani njengoba ngisho ukuthi ngithembinkosi the poet ngawubhala tinkondlo leti most of my poems aba kanjalo. Okay. Sizathu sini ke Thembinkosi lesakwenda ukuthi ngalelo langa lo wa decide ngalokuthi yabona namhla ngingisonkondlo kwendekani sifise kwathi Thembinkosi yini lena le yakuthinta yathi yabona Thembinkosi wena uyadeserve kuba ngisonkondlo benginemngane wami bebengihlala naye most of the time ngesikhathi se-COVID makuvala isikole masihleli nje besilalele kuhlala silalele tinkondlo bomncede South Africa silalele tinkondlo and masilalele tinkondlo ngibe like yathi nami ngayenda le nto naye ngithatha ipen nephepha ngilumbanise party benginekusaba ukuthi ish abe badawuthini bantu ngisaba ukuthi abantu batangijaja but ngenhlanhla kwabekunatishela wami ngifundisa ICT kalozitha it goes by the name Mavara the poet wafike wangisita lapha nalapha wangitshela ukuthi wangisita so that into gain confidence mangimembi webantu ngikhulume ngamaqiniso ebunkondlo. Okay. Alright, so yilectishela wakho akutshela ukuthi lemfundo yindako ingaba ipoetry seyini lena le yendawo wena ukuthi uchubeke ungaseni ekubeni sonkondlo ngoba ngiyathatha imfethi yayitheneke esikoleni bakupraise bathi hayi vele 100% la alright but bese soba nayo ukuthi ay yes 100% la but akusinto ngiyithandzako yini wena lele yakwenda ukuthi uchubeke ube ngisonkondlo size sibe nawe namhlanje lahlelweni. Okay tinkondlo kimi kube imvelo eqhamuka ngekhathi angizange sengiye ngemuntu ukuthi lona ubhala tinkondlo nama sengibhala tinkondlo inkondlo ngathi isukumela nje ngayibhala ngase ngicela isito nalapha nalapha bangibambisa ngako nginanamhla ngikhona kuchubeka ngibhale because into vele i-decision lengatakhela mina usuma ngibhale tinkondlo so kude lengathi maybe kungangimiza kona akhona ama-challenges but ngichubeka ngemandla because ama-challenges aswathi osicinisa empilweni ngeqiniso. Okay. Alright ke tinkondlo takho uti recitela kuwe esikolweni
noma kuletinye tindzawo? Most of the time kuba sesikolweni nasemasontweni nasemicimbini. Okay. Ngiye emicimbini most of the time but sesikolweni nakuma social media ngitholakala. Okay. Lapho ngiresearcha khona tinkondlo. Okay, ngifise kwathi-ke ukuthi lesibinzi lesingawe isithathayo sekumembi kwebamvu esikolweni uyema vele ku-assembly. Bafundzi bagcwele kunabo thishela uyema wena vele uyayishaya inkondlo isithatha lesibinzi. Kutitshela, kahle kutitshela nje. Wathi ukuthi lento lena uyitendela wena. Kuthi utendela wena. And kona kutoba khona lokuthi abantu labangaka in party nje ifuna wathi ukuthi utowendana. Ungayi ngebantu ngejana uye ngemaphupho akho. Okay. Udila kanjani ke nema challenges lafana nekokuthi nje naku so recitile ku-assembly labanye bafundzi bathi na uyababona usa recite lapha uyaye bese sodila kanjani idinkinga leti kanjalo sitositane nasonkondlo wefulokile maybe wa recite kayiwani esikolweni wavelelwa ngileyo nkinga yokuthi bayamjaja uyaye bese wena wenda kanjani? Kuthi uchubeke ungeme. Ungeme uchubeke wona uthi usima uqala cause sifunza ngemaphutha iqiniso lisho njalo. Kungenteka ukuthi maybe leyo poem lo wake wayishaya maybe wayihaya yasuke yangabachazi maybe sebanda lo kubanga lo msindo but wena mawuchubeka demo uchubeka ugena le skill sekuchubeka ushaye ube ngcono kunayintolo kube ngcono kunayintolo ukhone ukuthi mase uchubeka nakusasa khanda ukuthi sebakuphahlombe letandla cause so wenda kangcono sikhulwa kanjalo vele impilo ke mayikazi belula bengithi taku belula nami sikulule emaphupho ami kepha kuyacaca kulunginga ngengciyame lula kwale noma sengikhala ngangiyengikhala ngiphinze ngithule ngona kulona mhlaba ngangide ehlombele ekhalela sengibhala angisadi ngiyakhala ngivuke ngibani angisadi ngomemeta kusabele bani ngubani ngombeka licala ngilimala ngekhathi lami ngoba liqiniso singekhathi lami limele yize ngizamile ukuqinisa zegcineni ngathi wangisehluleki kepha namhla ngihluleka ke bengicani ngangihluleli ngoba nami ngizamile kulomhlaba manje ke lo buhlungu kwale kona bengithi ngizama ukushintsha imuva lami bengithi ngizama ukushintsha isimo sasekhaya lo buhlungu impila kazi ivumelelane nami bebeloko ivukelana nami kwala noma ngivuke ekseni ngithi ngilona emaphupho ami bengibeloko ngihluleke emahlandla akusokuqala ngihluleka mina ngihlulekile kabili kubili belo ngihlulekisa la empilweni kunawo sibamfle bathini ngaye ngazama unta lokungcono bathi asengimede into lokungcono ngazama ningadivate bathi cha lo mfana usehluleke ngathi nguthatha kwesifundo kuthi empilweni ungayi ngebantu ngejana yake emaphupho akho I had no idea nasemcabangweni bese ngiphelelwe imicabango ngafikela ngomcabango lapho bese ngicabanga thatha impilo yami ngakhumbula emavagogo ekhaya lapho yayithi khona mfana wami yathi sophelelwa ngemandla endleleni ukhumbule eguca phasi ngelidvolo ubitena lo ngedrukwa konke yena yakhanyisela ngesandla sakhe semzweni yokubamba bamba la esandleni sami thathe natbusiso nami ngase ngiyakhumbula kuthi phela I've motivated a number of people and became popular because of the bombastic words I said bese ngahlulwa yini kushintsha limuva lami bese ngahlulwa yini kushintsha isimo sasekhaya ngavuka nami sengifeza lawo maphupho libito lami ngingitsemgosi the poet. Tinkondlo takho nawutihaya ke ufise ukuthi tiviwe bamfu labanganani bamfu labasha labadzala lababomake noma nabogogo nabo uyafuna ukuthi le message ifike kiwe? Most of the tinkondlo tami ti apply kuwo wonke umuntu. Okay. Ti apply kuwo wonke umuntu because tisuke titowakha and tisuke tine message. Ngawo ngithi ti apply kuwo wonke umuntu because most of the time bhala ngesimo lengidlulekiso. So umuntu maybe lo kutowendeka naloyo andlule kuleso simo lokulalela lenkondlo kutamsita ukuthi akwadi ukuthi lesimo leso utodela kanjani naso. Okay. So ngasho ukuthi inkondlo tami apply cishe kuwo wonke umuntu. Okay. Now tibhala ke letinkondlo takho uyasho ukuthi apply wonke umuntu uyaye ugcile wena kule message noma ufuna ukuthi na uhaya kuvakale ukuthi yabona kunaso inkondlo la yebo uthi lije but ngathi akasho lije leli wenda kanjani kuze ukuthi bamfu batokuva ukuthi cha ngithemkosi the poet ke lo uhlukile kulabanye uyona le message imcowa but ngikubhicela ukuthi amagama ngwalumbanise so that itoba nako lokulandzeleleka because if ilandzeleleka inkondlo le message abantu bayiva ngcono because basuke banako lokuthi wazowadlalisa lamagama lo sonkondlo wawadlalisa lamagama and le message nalapho batayifa kangcono. Okay, ufise kufika kuphi nje netinkondlo takho like your future plans as a poet?
ngasho ukuthi i-role model yami uMavara, but ngifisile ukuthi nami ikhanze maybe sengiyi-poet le ngathi win ama-awards because ngibelieve like ekutheni if you have a role model but wisha wena ufisa kuba 10 times better than that person. Ngiloko lengifisa kuba kube better than lo muntu lengibuyelela kuye ngende kangcono kunaye. Ufisile yini basita labanye bosonkondlo or kukhona yini bosonkondlo labetako kuwe batocela lisito bese yabasita noma uvele uthi asenime nami ngizaphusha ipassion yangaka? No. Bakhona labafikako and ngiyabasita kuloko lengikhona kubasita kiko. Labe bafika khanzi ukuthi lo mvu uyabhala but ubhala something, ubhala ke azubhala indzaba. Ngisho ukuthi kuba ngisonkondlo kuhambisa lamagama ngalendlela lena, kuba ngisonkondlo kuloko lengikufunzile ngibaphe lolo lwati lenginalo. Nginako kubafundzisa labanye bosonkondlo if bafikile kimi batocela lisito ngiyabapha lelo sito. Okay, ekubeni ke ngilo sonkondlo na asesi igcugcutele nana ngilomunye losekhaya lo nalo lithalenta maybe ke akusasi kuba ngisonkondlo ukuthi akhona ekuchubeka nalo angemi ungamkhuthatha uthini? Kuthi ona empilweni the most of the things challenging kusukuma nje uwende lelo talent. Bakhona abantu labatawugceka, bakhona labo labatakhalalisela, bakhona nalabo labatawukhuluma lokho naloko. But if lento iqhamuka ngekhathi kuwe kude lokungakumisa. If lento uyidecide wena ukuthi lento lena ngayenda, lento lena ngayenda endingangithatha ingibeke somewhere. Ngasho ukuthi chubeka kude lokwendlula kuzama. Ngathi sifikela sikhona khona ngekuzama. And asisho ukuthi sesiphumelele but nathi sitawuchubeka zami kuze sifike la sifise kufinyelela khona. Okay, uyakhona yini ukubhala ngale tinye tinfo asesithi baya kumeme emicimbini? Uyakhona ukubhala ngalo yomcimbi noma uyaye uchamuke nje uthi hayi mina ngikhona nadi bekunene nginani hayi la dona wenda kanjani? Ngiyakhona ukubhala ngemicimbi if ungimeme emshadweni. Okay. Ngipha leyo information leyo ngangipha yona ngibhale tikwayo. Ngibhale ngami emshadweni, emthimbeni. Nasetikolweni ngiyabhala ngekhanza ukuthi bullying, ngibhale ngeabuse, ngibhale nge-gender based violence, ngibhale ngetinfo letiningi le cause most of the time itinkondlo bese siyalangatwa. Yes, ngiyabhala noma ngisiphi isimo. Okay, kubabukeli labasibukele njengamanje ngiluphi lisito longalicela kibo? I-support isho lokukhulu. If bangasupporta la kuma social media bakhona ukusilandzelelela basupporte lapha nalapha. Ngiloko nje lengacela nalokuthi basilandzelelele because isikhathi sanyalo vele lithalenta seladzinga imali ukuze likwakhele imali. Ukuthi basilandzelelele kuloko lesikuzamako bakhombe isupport yabo. Basetha don't support abatakuthola kanjani? Kuma social media, Instagram, TikTok na Facebook ngiyatholakala nje ngathi Mkhosi the Poet. Nasenombolweni yami 7985-143 bangangithola nalapho. Kude simo lesingedlule. Namhla likatilele tiko. Kepha kusasa sitabe sibeke emabhodwe etiko ngoba kude simo lesingedlule. Sonke sitawe ndlula. Futhi konke kutawe ndlula. Sengisho indlala, kukhathateka. Sonke sikhathele kubalana futhi sonke sitawe ndlula la. Namhla singabonakala sihlupho. Kepha kusasa kutabe hlushwa thini ngoba kude simo lesingedlule. Sonke simo siyendlula. Sisuke sifike sicinisa empilweni nasemkhulekweni. Akuthi na undlule esimeni lesilikhuni, ukhuleke. Ubese uyakhululeka nasemoyeni ngoba inkosi isuke seyikuvile ngoba kude simo lesingedluli. It is your boy, Mkhosi the Poet. Ngiyabonga kakhulu. Ungaqali ukuyekele kuzama. Lagcina lapho ngaze ngimonele Thembi Nkosi the Poet. Ngithemba imbukelo ukuthi uthi jabulele tinkondlo takhe. Wena nje hlala phansi nalamande akho lapha sisajiya khona ekhefini ngoba masibuya sidawubuya naye lo munye sonkondlo ngitheni mina kuwe ngithe kudaba isurprise. Angifuna ukuthi bese siyasukuma uya somewhere. Hlala phansi sithathe lona lekhefu sidawubuya. Nasesikhathini letimadema uNkulunkulu nazi. Noma bangani bangekho nathi yena uhlala ngekusivikela. Yena uhlala ngekusibonelele akakasijikele. Live lakhe lesibonele liphaphamisa ngisho nalabaleli. Nasesikhathini letimadema uNkulunkulu nathi. Noma bomakhelwane bangasikhuluma kabi uNkulunkulu yathi. Noma abanye bangathi sihambe esigodini sebumnyama kepha ngeke siyekele ukusho ukuthi yena uyingonyama. Ngoba nasesikhathini letimadema uNkulunkulu nathi. Ngiyabonga.
Thobela the poet. Thobelwa, welcome to Tandla Nenkundla. Thobelwa uThobeka? Thobelwa. Thobelwa. Okay, vusela umbukele ekhaya utichaze ukuthi ungubani, wakabani. Sanibonani. Igama lami ngithobelwa Mahlalela. I'm known as Thobela the poet in social media. Okay. Ha, wavela wajaka social media. Bawathi ka social media kuphela noma nalabanye bayakwati nje? Bayangadi social media labaningi most of us because balalele ngibafuna kakhulu ka social media. Okay. Yes. Alright, Thobelwa, uqala kanjani poetry bokuphi nje na ungasithatha first day yakho yekubona ukuthi you know what, I am a poet. Ngaqala ukwenda ama-poems esikolweni motivated by Wandile the poet. Okay. Yena bekavamisa ukuthi sihlale naye sikhulume nje kube ngathi sikhuluma ama-poems nangabe kulabaphukile inhlitiyo sive singathi singabhala phasi sikusho ukuthi how can we heal some souls yabo. Ngemva kwaloko I discovered myself ukuthi lapho sengiyi-poet ngoba bese ngicala nekubhala ama-poems phasi but I not published because bengasengakade nakahle nakuma-accounts of Facebook, so TikTok, Instagram, yes. Okay, lokuthi ubone ukuthi uyi-poet ubona kwenta njani kuyarhyma noma nawukufunza uyeva manje ukuthi hayi lokhu ngathi kuyinkondlo ngangakuva nje. No, it's not about rhyming, but about the message, the message lengiyi-deliver from people because ngaphandle kokuthi from the first day benginawandile there are many poets lebe bangitshela mina bangitshela ukuthi i-poem it's not about ukuthi ufuna kurhyma or ufuna ukukhuluma amagama. It's about delivering the message to the people. Okay. Alright, bofunza grade bani noma form bani? Ngiqala kufika e-secondary. Form 1. Wathi ufuna babone ukuthi solendile sofikile. Okay, now dedicated ke ku poetry nguvile ukuthi sifiso sakho na Wandile nanisabhala benifuna ukuthi niphilise bamvu, right? Solo ninyalo uphilisa labamvu kuphela noma sekukhona letinye ihloko loyayi ubhale ngato? Yeah, I normally write about weddings, nangabe kumshado. That's really love appreciation. Lobola, personalized poems, ukhuluma ngawo ezingukuthi noma ngebuhle bakho, something like that. Okay. Yes. Ufise khamba ufike phi nje ne-poetry yakho or you just doing it lokhu sesesikolweni ucitha sidungu? No, angiqithi sidungu. Ngifise ukuthi ngathi ngaba number 1 poet in the country. Yes. Alright, ufise kuba number 1 a poet in the country. Yini lena lo yendako ke leta ugcina ikufikise kuloya number 1 lothi ufise kuba ngona? I'm kindly off my social media. I'm kindly a motivational speaker. Okay. Yes, I've done so many motivations ngisho kanjani. Sonke siyazama kubuka phambili ngenhloso ekutofuna ukuqhubela phambili. Ngalamanye bengithi siyadama. Exameni kwethu funeka kwehluleka kwethu nempumelelo yethu. Ngepha noma nginjalo sivukela khona. Noma ngekho lula sibambelela khona ngoba impilo yabita ukuthi siphile khona. Ngila sikhona. Siyazama. Namhla silast oveta likhona lethu ngekwadi wethu. Kepha Thixo somandla sowavetile emandla akhe ngekufeze amaphupho ethu. Nathi sifuna kubonakala njengebalolongo bempilo. Nathi sifuna kubonakala njengebantu lababeka sinkwe etafuleni. Ngoba sonke siyazama. Nathi sifuna kubonakala njengebantu abalwa nendlala kepha balola impumelelo. Ngoba sonke siyazama. Nalo mhlaba siyadama. Ngepheni nangeliphepha amagama solo siyawabhala. Phela sathatha umsidi neliphepha sawubeka phasi. Nasemphakathini sagcina siliside ngoba sasikhokha nabanye kulolunye elisisi. Ngoba sonke siyazama. Lo mhlaba solo siyadama. Lokhu buhlungu ekuzameni kwethu sisesangena yade bomnyama indlela ngenhloso ekufuna kubonakala njengemahlahlandlela. Ngoba sonke siyazama. Lena ke angisenawo iphetha ngoba phethile uyawuphetha ngalokukhethekile. Ngimi Thobela the poet. Ngiyabonga. Kuyendeka yini nakunemicimbi nje yasethenkundleni uyaya yini kuyobatshela ukuthi mina ngiyi-poet ngicela kuni-recital esikolweni khona assembly uyaya ngembili noma usaba ukuthi bafunzi badakujaja bese sebakubhulisha kuhamba kanjani khona?
No, esikoleni ngivamisa kuya recently after a month noma nje nakuphela inyanga ngivamisa kubhala i-poem about what happened kuleyo nyanga noma how my feelings, my thoughts about lokwendekile kulo mnyaka. Ngithathe nje isihloko lapha nalapha. Nasemphakathini ngivamisa kuya eSonveni. I usually recite the poem for free at my church. It's called the Rewak Embassy International Ministries. Okay. Yes. Alright, ekhaya waba convince kanjani ukuthi wena ungisonkondlo futhi lemfundo yindako ingiyo bakwethemba. Nome ekhaya abati Thobela. Ngihamba kanjani? No, ekhaya bayati. Okay. Wathi wonke lo mndeni wami beshe bonke. I usually talk with my mom mangabe khona info le ngifuna ukukhuluma ngayo noma lengadiva ngayo kahle. Bese yena she always support me njengoba bese uyakhona ukutshela babe namake nabobhuti bonke. Kwase kuba ngilapho khona bebangakholwa labanye. Kwase khona la ngahaya khona ipoem ngayihayela dzadzewethu lobeka alobola lemakhaya for free. Ethi diye nompendulo dzadzewethu. That's why they saw that I have a talent, so nanyalo basangisupporta nje ngikhuluma. Okay, ubalansisa kanjani ke lokusethi tovulwa nje tikolo nenda kanjani? Ubalansisa kanjani isikolo netinkondlo takho? Atokhona nemtali kumthemba umfana wakhe lothi mina emami this year 2025 nje ngithi cha ngiyangena ka poetry full time. Ngiyakhona ukubalansisa. I usually do poetry kakhulu. Ngispenda kakhulu mangabe ngibuya esikoleni ngeFriday, Saturday, Sunday. Yebo ngikhona lama langa lawa ekufundza nginakati ifundvo tami letimcoka lengivamisa kudenda nje. Yes, ngibalansisa kanjalo. I usually do that. Okay, utitshela ukuthi udaba busy ngani nje ka poetry kulomnyaka lona? I wanted to release videos lapho khona ngidawamba ngiyorecord ama video studio ngishoot content. I want to be known by people yabo. Yes. Okay. Yes, yeah. All right. Any special message that you have for other artists la semakhaya noma ngasasiyo ke ipoet ngoba khona laba rappako khona nalaba hlabelako busy simotivate nguvila wathi wena uyi-motivational speaker sengigadile ukuthi usimotivate nembukeli stawumva ke Thobela simotivate ngilalele ngasho ukuthi never give up upon your dream. Lesinye isikhathi noma ungayi ngebantfu ukuthi batakujudge or they will say something nangabe lenvila ngekhathi ikhokhe bayibone bonke la ngephandle ukuthi vele lenvila ngekhathi la mtimbeni wakho. Never give up upon your dream. Nako lengakusho kumbukeli kusemakhaya nemhlabelele or whatever lone talent. Okay, umbukeli ke lofisile ku Eda lapha ukuthi naye akhona ukufollowisha njengami nje ngifuna ukuthi ngufollowishe sisesha sithini Thobelwa noma ubhala lelinye ligama? Ubhala Thobelwa DE the poet. Okay. Uba bese babanye babhala lo T lo TE. Yeah. Okay, enombolweni tsinele site ke ngosi yami lo social media but siyakufuna emalobolweni ethu emishadweni yethu sikuthola kanjani? Oh, enombolweni ngivamisa ukuyipublisha on Facebook. Account yami ithi 76134893. Yes. Kunelanga leliyafika. Inyama siyangekhathala kanye nemalanga ami ekufa siyangekubala. Kunelanga leliyafika. Lapho khona kuyawuhlangana khona ihlobo nebangani. Kepha ngiyacela kini ihlobo nebangani. Ningangikhalela mina ngoba ngiyabe sengihambile ngesihle ngemuva ngiyabe ngishayela okuhle. Impalo yami yasalishintsha limuva labo kepha yakhale ngekhathi labo. Ngoba kunelanga leliyafika. Ngoba langa lami lekufa liyabe selifikile. Kube ngingimavara bengathi mhla ngihambe emhlabeni isikhathi sami sobe sifikile. Noma ngathi ngiyawumisa amagama letinhlamba. Kepha lokunani ngiyabe ngingasenani. Ngoba langa lami lekufa liyabe selisonzele. Kepha ngiyacela kini uNkulunkulu lolungile. Cela wente nako lokulungile. Neke sengilungile. Inyama siyangekhathala. Kanye nemalanga ekufa siyangekusonzele. Lokhu ngikhuluma ngiseveni la kamoya ngiyangicotha ngicela umani ungivulele. Ngiyafunga phambi kwayo yonke lena mphefumulo. Kuze babe bufakazi. Mineke ngiyavuma ngemlomo nangenhliziyo ukuthi ngisomandla lonemandla ungisimakazo dawu busaphakathi. Nako ke lebe ngifuna ukugusha. Impilo emfisha
ngakho kubocala ngakukonke lebokufisa ugomela ukufuna kufihla ngoba nawe egcineni uyafuna kufihla. Ngiyabonga. Ngizobela the poet. Mbukela ihlelo Tandla Nenkondlo bekuya ngathi ngase yachiba sekulethela bosonkondlo bala ekhaya eSwatini bo brand new ngoba uyathi uthi nengihlanguletha bosonkondlo lothi nawe babukuza hayi wena nabani bani ngisonkondlo yebo bangibo bosonkondlo bala ekhaya eSwatini futhi ke babheke ukuthi ba supportwe nguwe. Nalomphalo hlala naye lapha ekhaya angathi sengisho kangaka kuze lomphalo hlala naye imvumele ukuthi abe nginempholo afise kuba ngiyo nganye ilanga uyophila uphiliswe nguye loyo mfana. Sibona ke mbukela evikini elitayo ngasesikhathi esifana. Goodbye and God bless.